Suluk solanasang salama melambi. Si tamu pole omo ki lante melambi itu tema ulendui renungan harian toraya. Allo Senin tanggal 3 bulan Napa tahun 2023. Si patu tupuang la dipudis ya dipangke lan mintu sulapa katuanta. Ya moto suluk solanasang ta pasadia itu pak peranginta. Ta pasadia itu pak tangaranta. Tarang itu sang buku ka dalam mesura madatun na puang matua tula mendadi pak pakatana. La mendadi pak tunduan la ulolang ite lino tu marasan siapa na pak kamasian puang lako kita masola nasang. Ta tuku sangatu ta palaku pak tunduan taman base tu kadan na puang matua. Ta masambayang. Si patu sielek komi opuang matua ki pudis ya ki pakalabi tu sangam milan mintu sulapa katuang ki. Bela natang torebang opuang mamase tu mintu pak kaboro milako kami panampa malabi mi. Payan lante melambi totemo opuang. Na totemo ya tu sang buku ka dalam mesura madatu milaki basa. La mendadi kamo totorang kisala mendadi biak. La ulolang itelino. Melakukan mati kalemi opuang na mengkarang tupuang pena masalo. Ulen duit pak tangarangki pak perangingki. Deno pak niate kada masero mi opuang. La minala inan. Lan mata pak perangingki. Mak kada-kada mo komi opuang sadia mo kan la mak perangi. Lan sana puang Yesu ki mas sambayang. Amin. Ia tu kada masero na puang matua la dibasa lante melambi totemo ya motulan may Filipi pasal 2 angka 10 kasera saya lako angka 30. Filipi pasal 2 angka 10 kasera saya lako angka 30 nia tu laku pak perangian nia motu angka 27 saya lako angka 30. Nah kuatu kadana puang matua inang masakitongan sidik morana mate. Apa nakamasi puang matua? Sa siatangnya yamanna. Sangadin na aku duka. Kumua daan na sakirangarangan na to kamasusangku. Ya moto ang pakadomi kusua mati. Di ko anna paran no penam misule. Ke sitiro komi siya anna maringan-ringan duka tu kamasusangku. Ia moto paranuran nutongan komi untarime tetedio puang. Siapa to dibilang tu to susito. Belan na dio na pengkarangan na Kristus anna sidi na mate. Unti besunga na la umpagan na itu apa kurang dio na kami para kainku. Rampo inde to tu kadan na puang matua. Suluk solanasang la mendadi garonto pananungan ta lante melambi totemo. Nakwa tukada daw tae misa apa la usak kalangi. Tae misa apa la usak kalangi. Yan na di Palemba atau bahasa Indonesia di kompo kadai. Tidak ada yang dapat menghalangi. Suluk solanasang kidipelalan itu kalingkan na kareba kaparanuan di papesanan lantelino randuk tempon dio may landa ala ko at tutotemo. Manasay ng lendo maparri na. Buda petelle na suhale tau. Senga mito buda tuto ulopian ni kareba kaparanuan di pakaryorio siya kapadian sunga ana. Dio lo ba tu pira-pira inan. Lendo masusan na temito sarani pogo kami nomban. Belan na tang ditangga bendan inan lananay menomba. Apa mo yan nasusi to inang tontong du kaya manasa kumo samukun na nampang itaw tu kareba kaparanuan. Samukun na duka rorak na belan na inang di bokadalan sura amadatu kumua. Iya tu kareba kaparanuan dio na parentana puang matua.
la di papesanan lan mintu lili na telino. La mendadi tanda sabin na lako mintu bangsa. Undin na to mane reisa itu katapuran na. Maadin dibasa lah may Matius pasal 20 na apa angka 10 apa. Sulo sola nasang iya to na ditingkan siya ditarung kutu Paulus sola Silas. Nasanga tau kumua inang lakap pamoto tu Paulus sola Silas la umpokada kareba kaparanuan. Apalan pak tarung kuanto na lama tanga mobongi masambayang mitu Paulus sola Silas. Siya umpo penani pak pudian langan puang matua. Na yato may to ditarung kumukun umperangi. Yato namang kamo to maapo pedio mitu kapala pak tarung kuan si sola to lan banuan na. Silo sola nasang. Yato maapatongan lako Kristus. Inanglah umpasan ki kamaparisan belan na Kristus. Apa ya tu yan na to tanglamenda ditanda kasanggangan lako kaleta. Sangadin na lamenda ditanda kamakarimanan. Iya mo to iya tu katuanta la tontong si tondon kareba kaparanuan na Kristus. Siya sangina si balian umpangyay kapatonganan dio na kareba kaparanuan ana di pamatoto untananan maarupa-rupa petoba. Amin. Tatuku ungkur resumanga itu kadan na puang matua mangkata nanungan. Kuresumanga apuang mangkakan mi ben atu sangat tu pengerangi base sa unanung itu sang buku ka dalam mesura madatummi. Maranukan yate kadami opuang lamenda di kamatotoran lako kami. Bila na yate kadami opuang mangka kikanasay lamenda di kamakarimanan lako kami mintu to unturu puang Yesu. Kuresuma nga apuang anta akan lante allo laki patu. Pakde itu salah budang ki opuang. Iya mo tetu pasambayangki kuren sumangaki. Umpotete sangan na puang ki puang Yesu. Amin. Silo masola nasang rampo mo inde to tu pananungan talante melambi to temo deno pa niate kadan na puang matua la mendadi kamatotoran lako kita mintu sola nasang untinga itu allo marasan di patu. Salama lako kita mintu sola nasang.